ka channel min lo thlir sak tu te chibai thar le vek ule tunruma hian USA atanga Norwegian football player lo hote mipuin an lo lom hodan airport atanga mo an lo ni dan te lalchung kwa in hlim taka an lo don son dan baka Oslo a mipui tam takpung khomin ramtana fe chuak te ropui taka an lo lom dan karon pho chuak ve thung dona chaklo wanga lo honi ma se hetiang khopalom ho an lo awang hian anril ru adam pha ve huai narin om he video karon siam chan pakhat hi quarter final a Norway le England an in khela Norway chaklo dan kha diktok lo nia ka sha ta wangin le Norwegian mipui mai ni lo khovel ram sang sang England mipui te zinga ngei po Norway ta na fair lo ti tu an tam ve awang ani pakhata video masalama ka soito angkhan Argentina le Egypt inkhel tuma fair lo kati ang tho khani quarter final thleng phave tok chaklo jok le ngal hetianga lo lom vak ti zonga ngai to tu tan chuan anui za thlak de umei theya mipui pung khom zinga mitam tak interview na atangin heti taka mipuin an support na an lo ti lan chan pakhat hi an chaklo udana diktok lo wanga anril runa hnem du na le Norwegian mipui teril ruwa chuan achak jok an ni tho ti lan tir du na awangin mipui pung khom an tam zwalani ramtana fe chuak te lo hwa chung hi darkar tam takani awangin video mila tong le sena ni lo ba ka video ti toyanga awangin arem lai la khomin an tong laklo lai te katan chum mok mai dona ma se poimo zwal kati lai dewa chuan text karonda zau zawanga arem chandan angzelin Norway chaklo chan ni langte karon jep chunjom zel donani dette flyet. Bare det at de har døpt det til Ro Airlines forteller også litt om den stemningen som i nasjonen. Gjengen inn på flyet her, de har ikke... Det gir til rungende jubel her, du ser jo bare oppå den. Rød løper når de kommer ut her med sjefen selv, Ståle Solbakken først. Og kaptein Martin Ødegaard hakk i hæl. De har ledet her Erling Braut Haaland med en mye omtalt vaskebjørn som han også har fått med seg over dammen. Det det som han valgte å plukke med seg av souvenirer. Han har vel med seg den fra Texas eller noe sånt. Den får kanskje plass på peishylla hjemme for alt vi vet. Men før det så skal det nå til Slottet. Ja. Sin på å levere et fantastisk mesterskap. Alexander Sørloth fått pepper har vi lest. Det ekstremt lojal der han har spilt på høyre siden. Kom ut, bare Samle seg på de her bruene som vi her nå, så det jo flere titalls med Stortinget. Det så tjåka fullt med folk at jeg skjønner nesten ikke. Som skal komme seg gjennom. Det vel sikkerhetssjef Ellefsen da, som skal gå foran og spre folkehavet som Moses. Vi har fått beskjed om at politiet skal både kjøre med motorsykler i en slags plog foran, men i gangtempo, og det også politi da, som skal eskortere bussen hele veien. Den kommer til å gå sakte. Folk kommer til å få god tid til å observere da, landslaget på sin ferd, som etter hvert skal komme ut Rosenkransgata og ut på Rådhusplassen, og så langs Akershus-kaia. Så det flere muligheter hvis man føler at man ikke har fått plass her på Slottsplassen. Det trykker på helt andre knapper hos dem. Ja, det oljebær. Så mange barn på veien og svinger nå inn mot Slottet. Ikke opp på... Det parkveien innenfor Slottet, ja. Og da spillerne da skal komme inn og få hilse på Erik. Ja, der ser vi at det Martin Ødegaard som hilser på. Vi må nesten bare nyte disse bildene.
Da har alle spillerne fått hilse på kongen. Vi så også støtteapparatet som gikk da på kongen og kongefamilien som var til stede. Og her står flybein. Her ser vi han inne på slottet. Det er alternativt fotbekledning. Ja, det er alternativ fotballkledning, men nå synges det alt for Norge her, og vi må jo si dørene på slottsbalkongen er på vidt gap. Det betyr at der inne så hører alle de vi nå ser i bildet, blant annet denne ganske høytidsstemte. Og runge alt for Norge over Mot Martin Ødegaard her da, og etter hvert også Erling Braut Haaland utvekslet noe. Hvor fint er ikke dette her, da? Våre gutter går og hilser på kongefamilien på den mest naturlige måten. De står litt skolerette, men allikevel. I hovedstaden. Det er Ståle Solbakken. Han har mange ganger at han er ekstremt dårlig i sosiale settinger. på TV og ut der. Dette tror jeg nesten ikke de tror selv en gang der de går. Det folkehavet som hyller de nå, ikke bare. Heta hian Erling Haaland le Sander Bergen til velauti mutheya. Anzawai hian an tlak vele khan holiday kaldu vekania. Ma selal chungko le mi puiten an lo mok don ti sha in an holiday kalna tur ti khotlai vekania. Erling Haaland le Sander Berge hian hetia mi puin an lo mo zo a jin chok ngal turin hemitlai hian flight an lo buka ma se an ron hon na zok flight kha darkar li topa atlai ta ka wangin an kalangai tamai ni ome muturan omve tak lawa khan social media lama mi pui aza lo thak tia social an om han wala ma se thil om dan soi chan ani nu khachuan social na kha are zui ve tamai boka engpo ni se kongzo na a antel velo hi mi pui le an ma ni ngei po in an chan na sa le ani Det her han som skulle vært matchvinner mot England. Torbjørn Heggen. Sørloth Ødegaard. Åsgaard som skåret mot Frankrike. Ja, de er våre helter. Alle som en. Det er de.
De har blitt kalt folkets landslag. Og med dette så er det virkelig det de er også. En etter en så går de da fram og tar imot hyllesten her, og det er Ja, da har vi fått beskjed, og den observante seer har sikkert også lagt merke til at Erling Braut Haaland er ikke blant de som står her på Slottstrappa. Vi har fått beskjed om at han rett og slett måtte dra etter hvert. Ja, for jeg så... Kronprinsen med tromma. Ja, og har... Ja, dette her er bilder som kommer til å gå verden rundt. Hele mitt liv for absolutt alle som er til stede, for absolutt alle som ser på TV, for alle... Hetia kan mu ang hian Norway ramtana fe chuak lo hote hi mipuin an lo lom na sa hlea Norway mipui pung khom te baka lalfa pale atute pani nen an ru ho ta dwal dwal ani ber mai hemi zo hian mipui pung khom kal zong zong mu thei turin bas chung in honga chuangin kong an zo puya heminia mipui pung khom hi Norway ya mipui pun khom na lian ber te zinga atel hialin rin om Helt ærlig vilt. Så jeg har sagt det mange ganger i det siste at det er vanskelig å sette ord på det, men På hver sin kant, de må bli enige om hva som skal skje. Ole Solbakken, sett ord på den opplevelsen. Vi har jo sett noen bilder å komme hjem til det da. Vi er litt slitne alle og mottagelsen er kjempeplaster på såret. Og det er sånn som vi i Norge har i alle år sittet og sett på at de mest fanatiske søramerikanske landene har feiret da de har vunnet VM for eksempel. Nå kommer vi til kvartfinale og forhåpentligvis har gjort noen og derfor så er det viktig at vi er her. Sett et ord på den følelsen jeg ønsker. Mellomrom så kommer hans navn opp, og jeg tror det ligger... Han er den som har fått flest sanger her i dag. De som begynte å grine mest her var de ungene som Der i hvert fall skal ta noen bilder her, og så kommer de til å bevege seg over Slottsplassen etter hvert. Han som har jobbet utrettelig under Ståle i og dette laget og fotballforbundet i mange, mange år. En helt eksepsjonelt viktig, men ganske anonym brikke da, i dette enorme maskineriet. Det er fint å se at han også da får være og sitte midt klink i bildet. Ja, så måtte de hente tilbake Og et glimt av Ståle Solbakken og de andre. Nå ser deg som har lyst til at du skal vinke, vinke til dem.
Martin Ødegaard, du får den samme responsen. Du står her og smiler. Jeg må spørre, hvordan er det for deg å komme? Og alt vi har fått oppleve, og den støtten vi kjenner på, det litt uvirkelig hele greia, så det mulig jeg må prøve meg på nytt. Skal ut, har dere lagt på planen? Vi vet at det blir... Nyland. Martin... Hei voin het kan zin chwa do na wangin ni zang khan he video hi siam zo sham katuma muchak chungin ka recorda I ka chau mel tu pa ma se voina hianin I record thatle katuma ma se hun adu reilu tu ka wangin ni zana muchak de wa ka record cha kha karonda do na chuanin angai thak dan min lo sha thiam sak to mai ka bei se ya chuanin tuna kan omna lai hi I brin I Arling Holland te khwa khamia tanghanin minute somnga vel chau khalani to ma se ton tu ma hianin an khwa thleng lo che in ti hang kanin khaldona kanin khalkir le don ni ka video masalama comment then khata tran laman chaklawa wanga FIFA corruption anga soi fote a athak ziaron sen oma FIFA corruption tamzia hi mizo then khatin rin thu a an phwa chopani lova khovel pum puisha tani in FBI meu inrolin FIFA mi le sa rorel na inthiam lo chantir lung in atang hel po seituran omnwal baka in surrendera thupa choya wanga lung in pumpel te po anom boka FIFA asumlu ta tamlu tu ka wangin in tham na po anasa a chuti rualin world cup laya anin khelai che hian in tham na a omlo soi chat tur sia an omlo mai thei ma se heti khopa in tham na atam si chuan le diglo taka chaka chaklo sei turan omrenga wangin FIFA mi le sa inrol le rol lo hi soi thei anilawa entinan football thiam zual Messi CR7 Neymar ti angchi ten an kheldonin mipuin an enchaka to takin ticket an shalchur thina chu wangchuanin anasa thei angberin heng thiam zual te hi ti larbel antum thina ni ramlian deuh du sakan ni thin na chan po hi ramlian na chu mipuyan tamboka wangin FIFA ham thatnan ticket thal le fakna shalawanga sumlu ta tam nge bok thin FIFA a corruption na satzia FIFA chunga intham na hi FBI meu inrol turin engtin nge aron put chwa dan te le kotin thiam lo chantir te hming le ram thlengin ke shiat venial nol saba ki hai chwa tur tam lutuka hun nei dana zirin le kan tuipui dana zirin hai chwa treu theyani. In case you had any doubt that Infantino has his grubby little fingers in every aspect of this tournament, allow me to give you two more examples. He World Cup hian thil engkima FIFA boss Infantino a inrolani ti rinhlel na inla nei takin entina pani kan silang cheu. Okay, last night I watched Spain-Belgium, and you know, it was great. I'm a Spaniard, I live in Spain, it was great. We celebrated, it was fantastic. Nizana Spain le Belgium in kel khaka ena Spanish kan awangin le Spain om kan awangin anuam kan ti in chak kan loma kan hlim em chuan anin khel zo nu khan a khel thaber loman lamin yamalan peti ka se choka kanin khel en hi ain angem ti ka ngai to hiala thil the ani do nem ni nizan khan voisom ni pathum ngot bola hlawa football thiam takan awangin thataka khel chang chu anei kha chu mitin be se sa ani ma se khel thaber monia khoi planeta nge khel thaber ani na lamin ai chon doku po ina khel thajok doku kha chaklo jok pol lama khel alani zuya okay chu adik lo na a omlo kan ti ani chuan hi kan soi le ange khovel football in khel history ka hriat to le mu to zong zinga fair lo bermai Argentina le Egypt in khel zo khan khel thaber lo man Messi an pea apetu kha bizarap tia ko tunge ni ka hriat ngai lo Argentina a chuan la tak chu ani ngai karinga khapa kha an interviewa anin khel mani khan khel thaber lo man hi Messi peturin an shilti kha tumlo devin asoi pala nia helo man Messi petura nimina min shil khan kapur lutuka ati zauka asoi swalti ashe choka nia atu berpon dong don se tivela soi thatle atuma ma se asoi chok chang to lutuksia hei hi aten om lutuka khel thaber lo man dong tur taknial po ruat loksa ani FIFA corruption hi aturu lutuka Infantino abana ngai
tun FIFA kaldan hi kan noi bova abulte atanga khovel football kalphung kan siam thatangai engpo ni se England le Norway in khela khan FIFA a inrol ti na ani kherlova referee thuti thluk na zo kha Norway chaklo chan ani ta bermaya soito angin khovela football thiam zualte FIFA tan ti larbel zela poimo awangin aling holan te po anchoi sang zel lawang ti a soi thei chuang lova tuntruma Norwegian supporters ten Viking longkar thinan ni ziaron tilanga andron ru vak te po kha mitam taktan football en tinuam tu le tilar zual tu ani the wangin Norway hian FIFA du sakna a hlo zui vel wang ti po a soi thei chuang lo mo engpo ni se quarter final a Norway chaklo chan langsar zual han soila heta hian goalkeeper ball petin camera khaina shui a perdani han enila a ball pet dang zong kha kan en chuan khatianga toy khana pet ngai lova wana tanga ball ron tla top angani tia Norwegian cochin asoyang khan English player ma a aron tla tha a golan khungzui ta ni kha ball pet chok tu goalkeeper in chang takina muwa Norwegian coach le Erling Haaland ba ka midang fil sira thu te pon complainin ball in ria perti referee an shil nge ya ball in ria per kha referee khana mulawani mai thei ma se ati nge tur in khelti topin a check tir tlat lokha thia thiam har tak chuani ballin referee nge ya peremo savathlok la ya peremo thildang reng perin referee in khelai ti topanga bulatan thattir le turani chuta FIFA in ball chunga chip record atangin hruya khoi lawan ti ma se mita mutuan oma khatianga ball run tla top kha a omngai lova Portugal le Croatia in kheltuma ball sensorin mi pakhat samtle ma khoi anti awanga goal cancel sak theisi khan camera shui a khoi ti a record tlat lokha Norwegian footballer le football lama expert yan oge soidanin thil pani che awm thei FIFA in do te soyemo ball chunga chip a thalo ti na ni quarter final a Norway chaklo chante jinga chiang le pakhat chu Erling Haaland an pot boy char khania abikin number 8 Anderson kha in khel ain Erling ti boy kha anhani maina langa apate zokin enem sok renga danbe nana thashui nei zong in abuana ni bermaya referee hian voi khat po aha mi lovani Erling Haaland in heta Anderson enem thulai rengot thikan enani chuan Haaland athiam lo kan ti ani thei ma se ama tangin Anderson hian lo man betin aloti boy char do awangin nadeva anem po hi a om lutuka baka athluk dan reng kha lemchang ti hriat lutuk patling ke vor me watluk na turni inalang lo nem na tavyau po ni se Anderson zokin atha zong manga anema akoi be dan na latluk phachuang lova Erling Haaland chak ema wanga atluk velo wangin le lemchanga atluk derve ngai lo wang rengotin athiam lo zo ka chanti re dik donem ni anem thluk lai takha corner pe chwa ma kha ani zuya Anderson le Haaland in rol na pakhat ma telavin gol khungania nem thulo ma se Haaland man be tum ringota boy Anderson wang khan agolo pha arinom lo chuan mithen khatinan soi pakhat chu hurricane pe thluk ani chungin Norway goal pakhat an cancel sakhlei nem ti ania Kane kha atluder ti alang renga khati khopa England player ti an tluder na sa kha amakani England hi football a chuan Norwegian in an ngai san le an chung anza ram ani te lulnen Oscar Bob thiam lo angalang tura Spence chet dan te kha adik lo shima referee in ham cha khan penalty a hlo choke moti in lom lu tukin a khelpui pakhat nen anin ko ngoi ani kha wanei thlak takin VAR in chiang lu tukin ama thiam lo zokani ti atilanga za hne ka athin rim zok te kha ama ti za om lo tu zokani Norwegian tluder vakan ka shengai lova an lo omani pon akhat khopang achan chu lemchan hi Norwegian culture ani lo shima an thin rim ve viawani chuan lemchan wang ni lovin an tran na dik ngei ni an riata wang le fer lo ni an riat wang ni zelang chaklo wanga thin rima chuan lam siam anom thina kha Norwegian culture ani lo shima an no pante ta tangin chakni rangot thi lom turani lova kan chaklawani po in chaktura thei to pakan chhuana zokha kan lom turani ti hi an injir tir danani
video ma sa po ka soi to a lo chak lo po ni se an lungoi to tho ti ka soi kha anin khel zo nuwa Martin Odegaard in soi ang khan chiang takle fair takin entinan 2-0 ina molo chak lo ta se anril ruan na lawanga ma se an chak lo dan kha a fair tok lo anti awang zokin le voi khat po quarter final la thleng phangai lo ramin semi final an thlen theina chance lian tak lak saknia anin chata wang zo karil runa anni Norwegian ril ruput mangtlang pui ka soi zau to a hetiang mi zia an nei chan poi mo ber soi kala tum yan te loven anti hi soi na hun kala nei lova he an yan te loven ina ken ber chu khovela chapau tur pakhat ma kan om lova midang aya tha fele thil ti thei pakhat ma an om lo ti soi na ani bera hei hi Norwegian ril ruwa atlana a hei takhi mi hausa ngai san na le mi hnuai hnung jok mu sit na a om lo chan pakhat po ani renga chu wang chuan eng anga la re mo hausa emo po Norwegian zinga chapau hi soituran wang khopang arem chang masabera yan te loven an ti hian Norwegian ril ruwa bu akhwan na satjarun soi ngei katumang chuan Norway chaklo na chan lian tak nia ka hriat le chu Alexander Solotin gol khungrem om aling holan bola pas lo wang ania kan thian pa birthday lomna mi zavelin screen liana kan ena holan han pas se a gol ni mai tur katika ka en puite ho khachuan ni emole han pas se thaturania ma se pona tanga landan ang hiana kheltu ta na olsam lawani thei anti tatlata ma se kan nau then khat thalai deu chuan a pas lo kha apoyani han pas se chuanin aling holan khan gola nge rin om ti nan soi ve maya chuti rual chuan ate alianin thinrim zonga tongan om ka shelo top social media lama thung chuan an social na sakhopa abial nu Instagram ma comment than khat phei chu vauna hial te nia ma se a comment tu tamzo khi English a comment an ni awangin Norwegian an ni arin om lova abial nu in a share te zinga Norwegian a comment moi lo tak pakhat oma khongain intilum ro mimol pa ti ania chuanin English a comment moi lo then khat ipasal kha Norway chwa sana tlanga tanga zong thaturin shil ro ti te ibial panen khan thidun ro u chuchukong om chunani ti te ipasal khatwai ti te le mi pakhatin toite a comment pani tha turani ti le tha aniang ti te ani social media kalphung kan share a adu du an soina platform ania mi molde ule zurui thinrim lungpuam comment emopo ani theya heng comment te hi tha tura vauna tak anga lak thu tak chiam tlak ni na lang lem lo mitam zokin she omati an hlawa an lo hote kha lian puin solot lomna an lo ja kha amana soidan chuan pasatum kha England player pakhatin alo bloka chuan khalsona tum kha ape chwal deu ni na soya defender dangan ron lu tak watawang khan aling po amuto lo ni na soya engpo ni se striker thawani awangin le atira defender pakhat chau a oma wangin pet gol mai tura ain ngai ani rin oma arin lo lutuk anga bola control theisi lo le achet swal chianjia hi ama pon ain ria in aruk chona in chir ve nge rin oma soito angin social media lama tangin mitam takhwat po a hloti alanga abial nu Instagram thlenga zuyen chuan aman zui le soisel a hlot na satdan tur chu kan the thiam thewanga alanga pawa mi soisel she nam Norwegian an ni hlawa wangin awan nei jok hlau ni in kasia quarter final an khel chungchang news chi sangin an zia na tu man solot demna an ziak lova ma se comment lama ero chuan na seta ka soisel na atam thunga soisel to lo tura in fuina le Norwegian World Cup a khel thei chan po ama wanga ni ve thu te tu pon thil an ti swal thei thawa wangin soisoi to lo tura in khap tum na ten apol noi boka thona atanga an ron chua comment tu po khan solo thi aphulo soisela hlo thu le Norway tanarin takle a thei to pa khel thin tu ani zia soya Oslo kal velo mi puitam zokin ma ni screen thewa an ena hetianga official taka mi zong ai thak tura comment angchi te hian kongro asuthuin alo hotu mi tam takril ru po aso son saknge yarin peterabula po hian kasoya min ngai thak sak zel na a soisel ve chong lem lova a soisel na satu hozinga ramdang mi antama chuan Norwegian thalai no pangdevin an lana zwal ni in na langboka khamituma aling holana pas lo zet khachu kum sang ni le somni paruk World Cup le Norwegian team soya piangin soizui ber pakhat ani arin omta ni engpo ni se solotin holana pas lo hi tu thiam lo ma ni lovin
player pakhat thiam lawania ma se Norway chaklo chandang pani ke soima sakha chu referee thuthluk na wang lewania ma ni tan laman chaklo hian rilro na thina wangin a chaklo lamin chaklo chan chuan laman jong chok an lo ti thina ma se tun World Cup match tam tak khel jinga aram mai ni lo khovel mi puin fair lo tia an soizui na sat chu Portugal le Croatia in khelte Argentina le Egypt in khelte le England le Norway in khelte ania Argentina le Switzerland in khela khan soi awm ve nual in ka sia ma se anin khel kha ka en lova chuba ka heng match pathum ka soite ang hi chuan soizui a hlo na se lo ni inalang engpo ni se ti hian Norway ram tereute kumsom ni paria chungot World Cup an tel phak to lo nuwa an ron tel vele theita ka wangin le football khovela ron lut thara khovel pumalar khop Martin Odegaard Erling Haaland ti angte an lo om ve taksia chuan engemaw chen chu tournament chi sang Norway tel zui ve theitura be se ania tuna tanga kum ni a European Championship England le a che vela kheltura hian Norway an thlin ve a pathian zara kandamani chuan en ve nge kan tumani At dette har vært en anledning til å kjenne på et fellesskap med positivt fortegn. Det er veldig lenge siden vi har hatt en pandemi. Vi har hatt en verden som med litt mer negativt fortegn har gått litt av hengslene de siste årene. Og å få en sånn sommer, få et sånt lag, få sånne opplevelser som det norske folk har fått gjennom dette fotballaget, det er umulig å finne så mye negativt. Verdens beste menn. Utover så greier det her de som hylles av et men samtidig så er vi sammen som ett når vi skal hylle dette landslaget. Og at vi er sammen som ett. Vi kan være så forskjellige vi vil, vi kan ha så mye ulike meninger vi vil. Opplevelser, og så det ser ut her og men ingen har sett det rundt dette laget. Og du nevnte Grue i stad, der Ståle Solbakken og Kent Bergersen har vokst opp, og hvor viktig dette er for å løfte fram det lokale arbeidet som gjøres. Jeg vet at HIF Stein, idrettslaget i Hammerfest, der Holmgren Pedersen... Det 20 sekunder, han var det. Men Kasper, du har jo vært i med å faktisk lage denne. Han er jo en av mange helter. Han åpner hans steg til værs på mot nypreppa permanent på Harald Dutteberg. Vi skal jo ikke glemme han. Der er det jo eliteserie som venter. Kjetil Knudsen står sikkert klar og skal piske han inn igjen på treningsfeltet så fort han blir klar, mens andre kanskje skal dra til Maldivene eller hva enn som venter. Vi så deg. Nei, men altså Patrick Berg har jo lyst til å spille. Han er jo den Bodø-Glimt-spilleren som alltid ber om å få slippe å stå over kamper. Han vil... Anne og Inger Maria. Det er hyggelig å lese at dere følger med sendinga her. Martin Ødegaard her. Han tar ikke det skjerfet, nei, det skal signeres, og så er det lykke til med å finne samme person som kastet det opp. Det er en liten logistikk her. I sine velmaktsdager. Her ser du kaptein Ødegaard, han fortsetter å signere. Ja, signere jakke, det er jo Og det hagler jo skjerfet. Jeg vil anbefale det, skal du hive skjerf, så lag en liten Så god kaptein, også generøs. Og det er ikke snakk om det så kastet opp en tusj etter å ha fått signert sine egne ting. Så er det en som går etter bussen og roper, gi meg tusjen tilbake, Martin. Han har hatt alle muligheter til det. Når du blir solgt til Real Madrid som når du er barn, ja, men dette, jeg ser du flirer og gliser, Fure, men dette mener jeg helt sånn oppriktig. Dette er ikke noe fjallfolk som det er mye trøkk på det. Men Martin tar det, og det... De er ikke de eneste som ikke har kommet lenger enn smuget, altså. Neida, nederst til smuget som er rådhuset på sjøsida, gjør en liten hestesk... På Rådhusplassen, hvor det da er tusenvis av mennesker som...
Bronsefinale og finale på NRK. Det kommer til å bli utrolig bra uansett, for det jo et bekmørkt. Det ingen mennesker her. Stor kontrast til hvordan det bare var noen timer siden, men minnene som de folka har hatt